سلاو ریز بینرین هجا دوی برنامه نوده جه کرد ویزیونی جه دنگ امریکا لواشنطن پایتخت. دم باش تماشاورین هجا. آلوزیا دناوبرا روسیا و اوکراینا به و پیشکتنین داوی کورتر ده و روسیا بریاردا کو پرتر روکتن به ناو S-400 لکنمج به جه بکه و اف یک جبو سدم عاجزبونا آلیه اوکراینا. روسیا ریگری لسه گشتن دریایین اوکراینا کر و توای 24 کسین لسروان قایکان به دربازبونا نقانونی بو نافعا روسیا گنهبار کرن و 12 جوان حتی نها بو دم نزیکی 3 مهان زندان دهاتنه جزا کرن. سر دریا روسیا دگلوی بویره بو اگراتورابون و نرازیبون دسالداری اوکراینا او روش آوارتا یا ناسیار به مارشالو لدورین سنوری دگر روسیا را گهاندی. سروک اوکراینا پیترو پاروشینکو هجداری شرکی برفره دا و گوت روسیا هبونا خویا لشکری لسر تخیب اوکراینا زیده کریه. آرمانج را گهاندن روش آورده با هنارتنا پیامکیه که دشمن ده بهای که گران بدن اگر هرشا مکر. لواشنطن پیفدار وزارت دربی امریکا هیدر نورد کردار روسیا دجی اوکراینا شرمزار کرد. گرجیه که پر بطرسه وکو بشک جسردریا دجمنکاریا بردوامیا روسیا دجی اوکراینا. امریکا پشگیریا یک پارچه‌ای خاک اوکراینا دکت. وزیر درو و سروک امریکا پیوندی که محکم دگل اوکراینا و سروک پروشینکو هیا. سروک امریکا دونالد ترامپ ده پیوینه که دادگر روزنامه واشنطن پست گفن هلوشاندنا کمبونا چاوری کریا دگل سروک روسیا ولادیمیر پوتین کرد. وزارت دربی امریکا حوالبندن اروپا هاند داد جزاین زیدتر دجی روسیا بجه بکه. یک جتشتین ام دخوازن بیتا بجه کرن حوالبندن امریکا ین اوروپا آریکاریا زیدتر یا اوکراینا بکن وکو هلوستا قایم یا امریکا. اوه بشک از استراتژی اولهی نشتمانی امریکا. چندین ولاتن اروپا نیگرانی خل سر زیده بونا گرجیا دناف برا روسیا و اوکراینا دیار کرن و بریار وزیرین دربین یکتیا اروپا لدهی مها بید کومبن دال سر برفره کرنا جزاین دجی روسیا قایل ببن. وزیر دربی فرانسا جانی فلودریان پشتی کومبون دگل وزیر دربی روسیا سرگی لاوروف گوت هم بهیوینا روسیا کرداره که با آرام کردنا روشه بکه. ملسر روشا دریا آزوف آخفت زیدبونا آستی لشکری رنگ ببتا اگر بو کردارن وصا فرانسا داخوازا پیدا کرنا آرامی دکتن. وزیر دربی المانیا پیشنیازا نابجیا ولات خو و فرانسا دگر روسیا و اوکراینا بوچاره سرکرد آلوزیا داویه کرد. لی وزیر دربی روسیا سرگی لاوروف نابجیا بیانی رد کرد و داخواز جهوال بندن اوکراینا کرد وی ولاتی قایل بکد دست دشمنکاری روسیا بردد. بویر بنیازا پیدا کرنا گرجیه بو جالیه اوکراینا و دو کسین آژانس آگهی اوکراینا لسروان گشتا بون و آگهی دادن دوی اوه با هر کسی که آشکرا بید. بریاره لحفتیابیت وزیر دربی امریکا مایک پمپیو سردانا بروکسل بکد بو بجداری دو کمبونا ناتو دا کوا پیده چتن پرسا اوکراینا مجاره سرکه بد. شارزاین سیاست آنف نتوی روسیا بزیده کرنا تنگجه گنهبار دکن. ام دزانن شاشتیا روسیایه و او اوکرانیین هاتنه گرتن بارم تنه و او ناساندنا دولت که سردم و پیشکفتی جناف ده. پشتی داگیر کرنا کریمیا لسال 2014 موسکو بردوام لسر تکدان روش اولهیا اوکراینا. اونها دخوازن جاره که دی بیشیانین اوکرانی نشان بدن که نکار سینوری خواب پاریزه و نه حکومت که روایه. موسکو نخوازه اوکرانی هبه و پیشکوه. لدما امریکا ولاتن اوروپا داخوازا آرامی و خوراگریه دکن اوکراینا روشا آورتا لسر سنور خودگار روسیا رادگهینه و روسیا وکو برسف موشکن S-400 هنارتنا کریمیا. خالد فتاح دنگ امریکا. لی باجار رقا لسوریا گورستانک دن هاتا دیتن جه قربانی داعش رد دما گو داعش باجار رقا کنترول دکر تان حال نیزی 500 ترمی قربانی هاتنه دیتن زان یارین زیدتر دوی راپورتی ده. گورن بکومال لدورا رقا دمکی پایتخت کومالا دولتا اسلامی داعش بو هاتنه دیتنو کاری درخستنا طرمان لی بردوامه. تیمین خواجهی مجوری داکیمنت کرنا ترمانه لی ترس هیا جوندابونا بلگیان چه ناسنامین خودین ترمان یان جی بلگین کودی گلگی گرینگ بن دما لی کولین لسرتاوان شری بین کرن.
محمود حاجی حسن تایبەتمەندی ناسکردنا تەرمایە ئەو دەبێژە بە هەزاران تەرم دچەند گۆڕاندا و شارتینە li vê deverê. پرانیا ترماین شروان داعشن جهمو ناستاما جه اوروپا افریقا روشهلاتا ناوین لاش شروان وان جولاتین دیجی دناف ده هنه حتی نها من 340 ترم درخستنه ام باور دکین 10,000 ترم دی درخین. بەری پتر ji salekê bajarê Reqayê Sûrî ji destê komela Daeş hat rizgarkirin piştî şerekî xwînî bi piştevaniya Amerîka. Lêvedîtina gorên bi komal her berdewam e. Sara Keyalî ji rêxistina Human Rights Watch dibêje heta niha ew çûne cihê sê gorên bi komal û wêneyên setalayîta diyar dikin ku 5 gorên dî jî li vê deverê hene. Ev gora bi komel bi gotina xelkê deverê mezintirîn gora bi komela me dîtibe ya ku em karî lê dikin. Pitir ji 500 terma tê de ye. Neh gorên dî hene bi hezaran term tê de veşartîne. Ew termên qurbaniyên êrişên firokeyên hevpeymanan e û şervanên Daişê û sivîlin yan jî qurbaniyên ku Daişê ew kuştine. Gora bi komal li rendeka panorama ya herî mezin e ji neh goran heta niha hatine dîtin û texmîn heye ku 1500 term tê de veşartîne. Sara Keyalî ya rêxistiya Human Rights Watch bingeh li Beyrûtê dibêje parastina belgeyan karê herî bi zehmet e. Mesela Reqa û gorên bi komal ew e ku em gelek lezî dikin. Ev terme zûzî dihelhin. û şiyana aşkerakirina wan namîne eger bi awayekî rast û durist nehêne parastin. An ku gelek belgedê hin dabin dema lêkonîn bêdkirin. Li ser tawanên hatîn encamdan li demê şeran. Pirsgirêk ew e ku xelkê Reqa ji ber bêhnê neşên xwe ragirin. Heta civaka nêvnetewî karekê bike. Her kes pênasînê dike ku kar di nav van goran de gelek bi zehmet û aloz e. Yekem tîmê naskirina terman qur li ser goran ve maliye. Abdurrauf el-Ahmed taybetmendê naskirina terman ew jî dibêje ku bawerî heye li çarmehên dawiyên hukmê Daeş li Reqa ev gor hatibin durustkirin û term têda hatibin binaxkirin. بعد أن نقوم بانتشال هذه الجثث من هذه المقبرة. پشتی em terma ji vê gorî derdexîn û gorên berê vê jî em dokûment dikin ka eger yên şervanên Daişin, zarokên yan jinin yan mirovên edetî ne. Em tomar dikin ka çi rengê cilûberga di ber wan da ye, çend dirêjin û bi çi hatîne kuştin. Komalên mafên mirovan di xema hindê de ne civaka nêfneteweyî piştevaniya pêtiviya van tîmên xwe cihî neke ku niha karî li nav van goran dikin. Helbet mebesta wan piştevanî ji bo serederiyê digel terman bi şêweyekî zanistî û parastina belgeyan e. Piştî Tirkiye operasyon li ser Efrînê pêkanî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan çendîn caran got ku Tirkiyeyê operasyonekî li Rojhilatê Firatê jî pêk bîne û Amerîka jî hewil dide ku aloziya di navbera her du aliyan de kêmtir bike. Amerika dibêje girinjiya di navbera Tirkiye û Hêzên Sûriya Demokratîk projeya şerê Daişê lawaz dike. Amerika hewl dide got asta gefan navbera her du hevalên xwe kêm bike. Wezîrê Beravaniya Amerika Jim Mattis da zanî got Amerika dê li ser sînorê Sûriye û Tirkiye navendên çavdêriyê ava bike. Geloroşa sînorê di navbera Tirkî û Bakurê Sûriye çawa ye. Rêxistinên mafê mirovan li Cezîrê dibêjin got tenê di sala 2017 de 356 kesên sivîl serdestê cendirma Tirkiyeyê hatine kuştin. Hevseroka komela mafê mirovan bang li civaka navneteweyî dike got fişarê li Tirkî bikin da ku êrişên artêşa Tirkî ser sivîlên Bakurê Sûriyê rawestîne. Hejmarê kesê hatun kuştin û birîndarkirin li ser sînor ji alî cendirmê dewleta Türk de 356 insan di nav wa de jin û zarok jî hene. Zarerê madî gogihatin tewsîq kirin heştê û 4 şikayet hatin. Darê gogihatin birîn li ser sînor 13,227 dar hat birîn. Li seranserî sînor Tirkî dîwarek ava kiriye. Li gorî welatiyan got projeya dîwar ser xaka Sûrî ava bûye û gelek zeviyên gundên ser sînor ji xaka Sûrî hatine veqetandin. Di 2017 de عردê gogê hat veqetandin ji erdê Sûriyê û dîwarê dewleta Tirkî ser sînor ava kir 27,000 donim û 633,3 donim ev hat veqetandin.
ev sînorê Bakurê Sûrî bi Tirkiyeyê re ye. Kamîraya dengê Amerîka berê xweda bajarê serê Kaniya Rojava. Got ev bajar ser sînor bixwe. Ev taxa me heta ye ya got bi sînor ve ye. Welatiyên vê taxê çendîn caran li rastî guleyên artêşa Tirkiyeyê hatine. محطة Sînor çi qasî dûrî weyî? سينور بعد برمد أفا صوامع أورتامو صوامع هو هسن ديوار قربون جواد هات الفار مزاج ويالي هاتن يا جواد هات الفار ما بتعرفي خد ديتها وقت هذا هات الفار وش شن حبرين دار؟ وش أبكى تقال بربرين داربو وزاروك دل الجيب قال بجدار لا aliyekî din. Li herêma gundên navbera Qamişlo û Amûdê jî gundên ser sînor li rastî guleyên artêşa Tirkiyeyê hatine. Hin ji van gundan niha vala bûne ji metirsiya kuştinê. Sedrêjehiya vê mehê gundê Xerabkurtê yek ji van gundan e. Di rojên dawî de gundê Xerabkurtê dikeve 5 kîlometr rojavayê bajarê Qamişloyê li rastî gule barana artêşa Tirkiyeyê hatiye û piraniya niştecihên vî gundî ji ber vê gulebaranê ji gund derketine. Şükrî Enis xitiyareke gundê Xerabkurtê ye ji dengê Amerîka da zanî got gundê wan li rastî gulebaranê tê. Ez ji Xerabkurtê me. Ez Şükrî me. Şükrî mala Enîzê me. El Xerabkurtê me. Em askerê Tirk belaxil me venake. Tiving berdan me ne rokê ne dudwaw ne siyav ne çara belkî mehkê vê xesî vî karî. Di meha dawî de hejmara bûyerên li ser sînorê ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve diqewimin pir bûne. Hêzên Kurdî jî ji ber gefên dewleta Tirkiyeyê ketibûn amadebaşiyê de. Kubaniyê û girê spî jî li rastî êrişa artêşa Tirkiyeyê hat. Ev yek bû sedema got hêzên Sûriyaya Dîmokratîk şerê xwe birekekî demkî li dijî Daişê li operasyona tunekirina terorê de rawestîne. Li gorî hin raporan got Amerîka dest bi avakirina xalên çavdêriyê kirine li Kubaniyê û girê spî û ev proje wê berdewam bike heta bigên bajarên din mîna Qamişloyê û Amûdê. Rewşa Efrînê taniha ne zelal û metirsîn li ser jiyana xelkê wê hene ji aliyê grûpên radîkalên İslamî yên çekdar got planên wan hene ji bo guhertina demografiya herêma Efrînê ya di jêrî rewşa ya hikûmeta Tirkiyeyê her wisa cî ji aliyê penaberên wê got di rewşeke asteng û zoriyê de derbas dibin medriya Skype re peyvînek bi rojnamevan Mihemed Bilore kir û me jê pirsî gelo rewşa dawî ya Efrînê çi ye û çi lê dibe. Belê spas bû te jî bi rastî ji hejdehê avdara borî de dema ku artêşa Tirkiyeyê bi alîkariya çekdarên îslamîst û cihadîst dest danîne ser Efrînê dagîr kirine em dikarin bêjin ji hingê bi heya roja îro yanî serdeftera siyaseta ku tê meşandin genocide genocidek di aliyê yanî di aliyê rewşenbîrî her wiha di her aliyan da siyaseta genocidê li serê miletê ekserê Kurdên Efrînê tên meşandin. Ev siyaset bi rastî ez dikarim bêjim li ser agirê bin pêkirinan û destdirêjî û zêdegaviyên li ser Kurdên Efrînê yanî li ser em bêjin li ser Ereba tiştek nîne Erebên berê ku li Efrînê hebûn tişt li ser wan nîne yani tenê Kurdên Efrînê tên armanjkirin wek zanin yani devera Efrînê bixwe bi piraniya sedî nod û heşt yani ji xelkê ji şeniyê wê Kurd bûn. Belê. Belê kek Mihemed zorim ser behsa te behsa Tirkiye kir. Tirkiye niha gefê li Bakurî Sûriyê yani em bêjin herêmê Kurdî yên di jêrî destê desthilat yan jî Kurda de. Tirkiye niha çi rola wê di Efrînê de ye? Bi rastî yani armanca sereke ya dewleta Tirkiye ji destpêkê da xuya bû hinekan yani hineka guman dikirin digotin na newsaye tenê pirsgirêka Türkiye bi aliyekî Kurdî re heye û jî YPG lê xuya bû di şerê Efrînê de dewleta Tirkiye dijmintiya miletê Kurd dike. Yani ji ber vê jî derbasbûna wê bi awayê hov yani bi awayê operasyonên leşkerî û mesela koçkirin û her û kuştin û komkujiyan dijî miletê Kurd yani xuya kir siyaseta dewleta Kurd dixwaze hebûna Kurda li tevayî Bakurê Sûriyê yani birûxîne. Hebûna Kurdan û derê tune bike.
يعني اف سياسات يعني خيزه سركج سياسات الدوله الترك هلبت باليكاريا كارم بيجم اخوان المسلمين ريخستنا اخوان المسلمين جهاني ابجيد بدوله الترك را يعني بشداره دخوازن هر تشتي هر يعني چه دستکفتی کردا تنه بکن هر حتانی که هبونا وانجی لباکور سوریه تنه بکن جبر ویان بینن نا گفن ترکیه نا برب روجلاتی چمی فراته يعني باجار کوبا نقامشلو او باجار ای کردا نا يعني او گف براستی جدینه تركيا بخوازا ودرجي خراب بكي بخوازا نمونا عفريني لو درجي بيك بينا لي هنا كي روشا روجلاتي فراتي بلكي جاء عفريني جداتر باش بركو لو دري امريكي هنا وهالبنديانا الدولتي لدجي داعش لو دري باش دار بلكي تركيا هناك استنكيان وي مثلا بني لي وي هاولن خوا بكي حتى جيبي تركيا وي هاولن خوا بكا كو ت دست کردیان دست کرده دا نهلن یانجی حتانی جوابه و بهلن کو د پیشروجا سوریه دا ترولا کرده تنبن. بله. زورم سر یا بابت یا حری گرینگ پنابرین عفرینی گو حیانی آنا تچاره سری جوان نهاتی کرن تجی یک جوان خلکایی گو تمالا خبردای گنده خواه نهات الهرما کردستانی بجیبویه روشا پنابری عفرینی چاوایه یادنه جی پیوستی وان بچی یعنی گلک سوز بوان تیدانین وان هاجی مهازبستانه ام بیجن ورز ازبستانه روش خرابتر دبه و مال خلق عفرینه گنده وان تبدل جری دسته چکدارین اسلامینه یان دسته بیجن یا ترکاده و حیانی آنا تشتک زلال تنه گو اف خلقانا و چاوا وگرن یانجی و چاوا برن جی خو یانجی بجی ببن لأو دفره گوله نها بونه پنابر براستی يعني پشتی شهر عفرینه بلکی در دورا 300,000 انسانی کرد جدبر عفرینه درکتن باشی هری مزن جوان لگندوار حلب بجیبونه دبر شهبا ان لو داره 5 کامپ جهاتنا آواکرن کامپ پنابران لو داره آواکرن براستی يعني روشوان يعني دوردا هاتنه دور پیش کرن کردن ما دوی دبرا بطنگ دا همه دسته باجاروکان داد فافینو ترفعت و دیر جمال لوی دبره هاتنه دور پیش کرن یعنی جاران لگور هم دشوپینن تیگلی مبوا وی دبره رهنه بخلکی مرهنه حتی نی رژیم سوری جی گلک تنگایی خلکی دکه یعنی ناهل برحتی خلک بچه باجار حلب بیج بکو تشتر خدا بین بکن در بکن براستی حتی نها يعني اذكر بيجم ريخستني ناف دولتي حتى رجاء ايرو تدق بخوانا خستنا حتى نها يعني نال لسر بنابرن عفرين نكو لسر بنابر جي هروا بفكرنين هندري عفرين تشي دبن. بله رجنا مافان محمد بلو قال لك سباس سيرفان شروفي انت بمينة خير خشيد. و 3 سال سر کشتن طاهر الچی در باز بو او کسی نف کشتن پیکانی هی ندیاره نو چه گهانا دنگ امریکا خج جان فرقین لسر روزا بیرانی نا کشتن طاهر الچی راپورته ای آماده کریه سروکی بارویا آمده طاهر الچی 3 سال بره 28 ماه یاسیندا ل نافچا سوریل بر مناره چارلنگ هات بو کشتن روزا سالوگره دا به برنامه جدال آمده طاهر الچی ده یاد کرن هوالو هوگرن طاهر الچی لبر عدیای آمده کومبون او دسته واندا پانکارت مشیان حتی بر مناره چارلنگ جیکو طاهر الچی لکتبو برز الچی 23 سال بره پشت داخویانیک گلسر زیانا پفچونان جبو آواهین دیروکی لنافچا سوری لبر مناره چارلنگ دناف پفچونک تمابو و هات بو کشتن دوی دمیدا لنافچا سوری جبر خندک و باریکاتا گلک جاران قدخا درکتنی در به هات بو ایلان کرن طاهر الچی جبوی بالی بده سرویزیانی خواست بو داخویانیکی بده سروک نو ابارویا آمده جهان آیدن لبر مناره چارلنگ داخویانی خوند و دست نشان کرد که ناف 3 سالاندا تو پیشکتنک جلی پرسینا دوزا طاهر الچی چینویه
وی ببیر خسکو رایدارن وی دومه دگوتن کو اوی کشتنا طاهر الچی رونی بکن لی حتی نها دلی پرسینه ده بهستکشی پیشکتنکچینه بیه و تو فایدکشی نهاتیه تثبیت کرن. جیهان آیدن گوت تخواستن کو دوزا طاهر الچی وکی به هزاران کشتنین کریاری وان ندیار بدنش بیر کرن لی اوی تجاری دست جدوزا طاهر الچی برندن. هبالو هوگرین طاهر الچی پشت داخویانی قرنفیلان دانین برمنار اچارلنگ جیکو طاهر الچی لور کتبو. سروک بره ای بارویا آمده امین اکتر جدنگ امریکای را دبیجه که گله کسیم که طاهر ناس ندکرن بشتاری مراسمی بونه به آرمانجا که لسر شوپایی بسکنن. ایرو لودر گرسایه گل لودر جویا بون. حکومت پارزرن وی ولادی. گله کسی گو هاتون بدری. ایگو ناس نکربون. ایوی ندیت میشه بون نواندا. جبو شوپایی بمشینن. جبو بیر بینن. جبو فکر رامانی وی و تکوشینا وی جخور بکن وقت رهبره کی و جیرو پیواد دزیانا خدا تکوشینا خدا دمشا خدا و وی تمی وقت رهبره کی شخور بین لورجی بیابون بره کی رو وظیفه گرین کامه سر ملمه وکی کو قتل کرنا ویم زلال بکن کوجری ویم درخن هولی گردین خوشر بدونی که اوقات سلاطین چوبان شد بیشه دولت خوازه دوزا طاهر الچی به انجام بمینه. ریوبرین دولت دوی دمیدا نخواستن پاراستنا مافی مروان وره کرن و نتنه لسر مافی مروان لسر چانده لسر دیروکه لسر همو مافی گلان خبات خود طاهر الچی دو دومان دولت نخواست او بجی و گاوا شهید کت شون داجی لپرسیناوی نقداندن هینجی فایلی وینه ندیار کرنا و دوزاوی مخابن دخوازن و شرطی بیرن لی امیت کوشیناوی بدن دوماندن مخابن ایرو ترکیه در روشکه سارا درباست و ادی حقوق نای ناس کرن حقوق نای مشاندن و دوزاوی جی بی هوایی دخوازن ندیار بکن. جبو یادکرنا طاهر الچی برای آمده جبو سیروژان برنامه جدا لداردخه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد. ده 26 و ماه مجداری ده جواکناس و کسایتا ترکی یه نافدار اسماعیل پیشکچی لواشنطن پایتخت بو و بشداری سیمینره که بود درباری دوزا کردی لرجلاتا ناوین گوش آلی ناوندا لیکولین و سیاستا کردی لواشنطن هاتبو آماده کرن. Beşikçi Raman û nêrînên xwe li ser têkoşîn û hewildanên Kurdan ya bo statûyek siyasî hanî zaman. Di heman demê da Beşikçi sedemên ku civata navneteveyî çima piştgiriya Kurdan nake nirxand. Wî keşeya Kurdan di aliyê rewş û sedemên navneteviyên dîrokî da jî şîrove kir. Ev keşeya di salên 1920 da di dema ku Cemiyeta Milletan hat sazkirin hat dabeşkirin, parçekirin, parvekirina Kurd û Kurdistanê ye. Mafên diyarkirina çarnivîsê ji destkurdan ji aliyê Brîtanya mezin, İmparatoriyeta Osmanî, Fransa, Tirkiye û Îranê hat girtin. Cîvaknas Beşikçi di axaftina xwe da rewşa dewletên serbixwe û rewşa Kurdan bi aliyê nüfus û axê da berhevdû. Lê belê nüfusa Kurdan zêdetirê 40 milyoniye lê tûsû tatiya wan tune ye. Di vê xalê da polîtikayên civata navnetevî û bi taybetî jî polîtikayên Amerîkayê yên li ser Kurdan bi avayekî paradoksî ye. Nüfusa Kurdan ji 5 milyonan zêdetir e. Lê xwediyê çi statûyek nînin. Lê welatên ku nüfusa wan kêmtirî 1 milyona ye û axa wan jî qasî bajarekî Kurdistanê ye li netewên yekbûyî, Yekîtiya Ewropa û Konferansa İslamî da cih digirin. Hükümeta Heremek Kürdistanê 25 îlonê ya 2017 de referanduma serxwebûnê pêkanî. Lê civata navneteveyî biryar û encamên vê referandumê qebûl nekir. İşte bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Wataya van narazîbûn ew e ku hûn wek Kurdan xwediyê maf nînin ku hûn çarnivîsa xwe diyar bikin. Tenê em dikarîn pêşeroja we diyar bikin. Lê wekî tê zanîn pêkanîna referandumekê mafek gelek bingehî û kiryarek gelek demokratîk e.
گورا نرینن بیشکچی بریارا رفراندومی بخواه گلک گرینگ او بواتهیه. اف جبو دیار کرنا چاره نویسا کردان گاوکی گلک گرینگه. انجامن رفراندومی جی گلک بسرکفتیه. او ده دیروکی ده هاتیه تومار کرن. انجامن رفراندومی جبو کردان مینا تاپو یکیه. لی نرازی بونا جواتا ناونه تیوی نیچانده ده که پیواجیویا ساکس پیکو جبو کردان بردوام دکن. Önemli bir şey söylemişlerdir. Kurdan به پیکانینا رفراندوم ده دلخوازی خوا دیار کرن. پیکانینا رفراندوم ده دمخوا ده بخوا گلک گرنگه. لی عراق، ترکیه، سوریه، انگلترا، المانیا، فرانسه و امریکا انجام رفراندوم ناس نکرن. کو پیواجو یک دموکراتیک بو. انجام رفراندوم با کردان تاپایگه. لیکولینر بیشکچی ده آخافتنا خدا دیروکا پولیتیکین امریکاییین سر کردان و تکلیین به کردان رژی شیراوه کرد. بیشکچی دازانین که به دهان سالانه که امریکا جار جاران ده عالی لشکری و دیپلماتیکی ده پیشوانیا کردان کریه. لگلک جارانجی کردان ده نیوه ده هشتیه. Amerika Birleşik Devletleri'nin. لیگر امریکا او هیزن ناونتوی بزانن کو ایرو لروشالات ناوین کرد هیزن هر یک او تنینه کو ام بکارین پشتا خو بدینه او هفکاریه بکین. گر امریکا بکردن رات کلین خو به هستر و آرامتر پیش ببه. اول دفایده هر دو آلیا اجی. لروشالات ناوین آشتیگ ناونتوی به ناسکرنا مافین کردان یا دیار کرنا چارنویس را در باز دبه. جی بیشکچی نریننویین لسر روشا کردان یا لسوریه که وکی روژاوات ناسین و هفکاری اوانیا به امریکای را هات پرس کرن. لروژاوا دا خواست که نا فدراسیون گاوکا باشه. لیگر کرد یکتی نابرا خوا دا جی آوا بکن. او جی گلک گرنگه دوی کرد لهم بری هیز ناونتوی به هورا بسکنن. لگورا گلک چاودرین سیاسی کشیا کردان و کی کشیا گرینگیا ناونتوی بردوام ده که کو پیوست ده درجدمی دا وره چاره سر کرن. لی وانی جودکارکی کرد امورک بو چونو هاتنا زوی و رزی خواه آفراندی بناوی ترمویا عزمانی گو او براستی تشتکی سیره که به هفدوره املوی راپورتی لسر وی جودکاری تماشا بکن. لناوچا ارتامیتا وانه جودکارک جبو دمکین دا بچه ناوا بخچه خدا تلفریک آنکو دابرست آوا کریه. اف جودکار بناوه و نجمتین دیرک لگونده کرو باشه درونه. لهرما وانه بریبازک وها تن جودکار دیرک کارتینه. جبر و یکی جی بالا دردور دکشه سرخواه. جودکار دیرک در حق پیدا کردن تلفریک و آوا کردن و دا وها آخوی. از چون مسایه هاتان ملی ترابزونی قرار دنیزی İzmir'i و اندر من دیده بین سیستم ها به میگل ترابزونی خبردا دوستی مهوین از یونانی میشه ریزی خالخان داری کریم ریزی خالخان داری من çok görüşmüşüm minan daliye proje çizmiş ki ben proje همین درست کرد او مازمان هم من لوی دانا چکینم دناوبر خانه و بخچه و دا 205 متر هیا دوی ناوبره دا جی دولک مزن چم بخچین جیران و هنه جبر واسه دما ویجی تلفریک آوا کریه بنده چم هیا دولن وقتی زمان او بوش بد امنشید کپینه به درباست شخص درباسی چونینه پیشیا تلفریک تقریبا 45 دقیقه دچو ناو بخچه خواه نه تلفریک سار دبه و ده 40 ثانیه دا دچه ناو بخچه خواه دا و کار خواه پکتینه هم به آوی هم به این رید ده دوتری مسافه بگیم الیه 40 ثانیه داشت من عراضی خواهی نورمال ده پیش موادیزی برم نیم ساعته که زمانی مچش خواهد حرمت چنده فلان نشیف لنا بخشی خواه بین مجبوریه پی تلفریکی مچی دو آوانتاژ ملویه کره نجمتین درک برات جی به آواکرین تلفریک که خوشی خواهد تینه زمان و دبیجه که وک مروف هلیکوپتر سار بویی خواهیستگه امر دکتا دم دل دکی یلا خوشه حوض محه باش محه ام صاد من كيف ماتتن خاشت ام صاد من حاولت دشن sanki ام هلیکوپتر دشن بچما همه سبنيا از شم حوالي خط دينم درجان خلاص همه توپتیم سایا تلفریکی جودکار دیرک دمکن دا بخچه ها گلک خوشش چکریه و به هر جوره فقی چاندیه پشتیم به تلفریکی شاینان دویری من آوا اچمه سویناند من سولاما سوی بورستمی پید بنی عریضا داخل تاسوی تاپی پشتیم گاه گوبله که شای من دارت ایدانان فقی دانان بوستان داناند هم پی آوا وخانه سولامای حوض چیکی آفدم همچی پی دورا مبید گتم من از بید دلنده میشتیم
Bi vê mînakê tê diyarkirin ku astengê çi be bila bibe, gava mirov hes bike, dikare her tiştî bike. Arif Aslan, dengê Amerîka, gundê Qurbaş, Wan. Belê temaşevanê hêjan vê raporta seyr em giştin dawiya vê bernamê heyanî bernamak dinê bimînin di xêrxweşiyê de li gel Silav Rêz. Bimînin xêr û xweşiyê de.